Beogradom ili vladaju bande u crnim modelima i sa palicama pred kojima je država potpuno nemoćna, ili se državne institucije zbog skraćivanja procedure kriju iza neke organizovane grupe koja ruši grad noću, umesto da promene zakon i omoguće investitoru realizaciju projekta Beograd na vodi, koji je proglašen od nacionalnog značaja. Tvrdnja da područje Hercegovačke nije neophodno Beogradu na vodi sve do kraja 2019. godine nije tačna. Na osnovu zvanične dokumentacije utvrdili smo da je rok za raščišćavanje Hercegovačke jun 2016. godine. Nepoznata grupa ljudi bagerima je srušila objekte u samom centru Beograda u noći između nedelje i ponedeljka, 24. na 25. april. Koliko je ovakav način rušenja objekata kao i sve što se uz to dešavalo šokiralo javnost, ništa manje iznenađenje nije bila ni tvrdnja predstavnika svih nadležnih institucija da niko od njih ne zna ko je to uradio i da to nije urađeno u ime države, grada ili opštine. Takva tvrdnja opravdano je dovela do postavljanja pitanja da li to znači da su objekte rušili pripadnici neke toliko dobro organizovane grupe koja je uspela da sakrije svaki trag. Najveću sumnju da su nadležne institucije bar prećutno odobrile rušenje izaziva ponašanje policije koja ima obavezu da štiti građane, a koja te noći na osnovu prijava građana nije izašla na lice mesta da ustanovi ko uništava tuđu imovinu. Do danas nije poznato da li je uopšte izvršen uviđaj. Gradske službe došle su na lice mesta posle 10 dana samo da očiste šut sa zemljišta na kome su bili objekti, a na kome će se graditi deo Beograda na vodi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je pre 2 dana izjavio da ne zna ko su ljudi sa fantomkama i da mu nije jasno o čemu se tu radi. Tu je inače reč o bespravnim objektima, pa se pitam, ako je neko iz grada ili neke opštine to radio, zašto nije radio u sred bela dana? Rekao je Vučić. Već 2 nedelje nema odgovora na pitanje ko je i zbog čega rušio u sred noći objekte u Hercegovačkoj ulici ispod mosta Gazela. Istovremeno, predstavnici svih nadležnih institucija uporno negiraju da imaju bilo kakve veze sa rušenjem. Uz sve to obavezno naglašavaju da su u pitanju nelegalni objekti. Vlasnici objekata istovremeno tvrde da nisu dobili nikakvo rešenje o rušenju. Taj deo Hercegovačke pripada području na kojem će se graditi deo Beograda na vodi, ali prema dostupnim podacima tek od kraja 2019. godine, što je dodatno unelo zabunu u javnosti jer se tek posle toga postavilo pitanje kome se onda toliko žurilo da na ovakav način sruši objekte. Prema istraživanju insajdera, sve ove tvrdnje nisu potpuno tačne, a o čemu se zapravo radi vidjet ćete u ovoj emisiji. Vidjet ćete i na osnovu koje zvanične dokumentacije smo utvrdili da područje Hercegovačke mora da bude raščišćeno do juna 2016. godine. Sve je počelo u noći između 24. i 25. aprila, kada su bageri ušli u Hercegovačku ulicu. Te noći, između nedelje i ponedeljka, većina građana Srbije je ili spavala ili čekala prve rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. U to vreme, sad posle ponoći, u Hercegovačku ulicu u Beogradu ušli su ljudi u crnim modelima i bageri i počeli rušenje privatnih objekata. Jedan od svedoka, ali i žrtava celog događaja, opisao je već sutradan kako su ga praktično uhapsili i držali ljudi sa fantomkama u Savamali. 2 dana kasnije, zbog pritužbi građana, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić tražio od grada Beograda razjašnjenje. Tada i mediji počinju da prenose izjave svedoka. Došao je crni džip ispred mene, ispred kućice na jedno 2-3 metra, sa uperena svetla. Ja sam sedeo, nisam znao šta da kažem i da nisam znao da pričam. Ostao sam bez daha 5 minuta i bez vazduha. Posle svirke sam pokupio svoju opremu i krenuo ka autu koji je bio parkiran na javnom parkiralištu Sava Nove, čini mi se to Sava Nova u Hercegovačkoj ulici. Tu kad sam doneo opremu, prišla 3 lika sa fantomkama, izvukli mi iz auta, rekli mi da ćuti sve vreme, da sagnem glavu dole i prvo sam pomislio naravno da kradu auto, neka uzma auto samo da bolje da ćutim. I onda su me odveli iza tog parkirališta, gde je onaj šut, gde je bager neki radio sve vreme. Postrojili su još par ljudi tu i tu smo, ja mislim, stajao sam rašenih ruku i nogu jedno sat vremena. Kako su izgledali ovdje? Oni su imali fantomke na glavu, crne kape, samo se videle oči i usta, rukavice crne, skroz sve crno. I onda su nas odveli u tu neku šupu pored, mene i tog
lika iz obezbeđenja. Tu su nas držali, tu je čovjek neki sedao sa fantomkom i sedao na stolici. I tu su nas držali još 10-15 minuta, na kraju je došlo njih 5-6, rekli nam kao sad možda spustite ruke, telefoni će vam biti ovde, sačekajte 10 minuta da mi svi odemo i onda možete idete kući. Uvatili su me za ruke, pokupili mi telefone, izbacili me iz kućice i rekli mi da bežim što pre. Osim bespravnog rušenja objekata, grupa muškaraca praktično je držala zarobljene i građane koji su očevici celog događaja. Uzela im telefone, terala ih da drže pognute glave i stoje na jednom mestu. To svakako jeste krivično delo na koje policija morala da reaguje ukoliko radi po zakonu u službi države i građana. U 4:36 zvao sam prvi put policiju. Ženska osoba mi je rekla da oni nisu nadležni, da oni ne mogu da izađu. Oko 7, kada sam nazvao 4. put, rekli su mi da im je naređeno da ne izađu, da akciju sprovodi komunalna policija, građevinska inspekcija i Skupština grada i da se njima obratim. Mi smo 25. u jutarnjim satima otišli u policijsku stanicu Savski venac da prijavimo čitav događaj koji je nastao vandalizmom jednim. Međutim, predstavnik policijske stanice Savski venac nam je izjavio da ne može da uzme izjavu i da je to njemu naređeno. Da je uputio se naravno na gradske institucije i da on je dobio informaciju pretpostavljeno svog da je to upravo u toku noći radila gradska inspekcija sa komunalnom policijom i u sadnju sa Skupštinom grada. Izjava predstavnika policijske stanice Savski venac, što je naravno i u krivičnu prijavu obuhvaćeno. Oko 4 sata probudio me poziv radnika obezbeđenja obližnje fabrike Iskra. Kod porušene kafane zatekla sam komunalne policajce koji su me pitali da li znam ko je rušio moj restoran. Pozvala sam policiju, ali je policija odbila da izađe na teren. Ministar policije Nebojša Stefanović prvi put se zvanično o ovom slučaju oglasio 6 dana nakon rušenja, najavljujući da će po zahtevu tužilaštva policija početi da istražuje. Policija je dobila zahtev tužilaštva, postupam u skladu sa zahtevima tužioca za prikupljanje svih obaveštenja koje su potrebna vezano za ovaj slučaj i svakako da će taj slučaj biti istražen. Tužilaštvo je međutim tek 10 dana nakon rušenja saopštilo da je od policije tražilo prikupljanje potrebnih obaveštenja o slučaju noćnog rušenja u Savamali, a saslušanja vlasnika objekata očevida sa tog vandalskog čina počela su dan kasnije. Dopisom koji smo uputili 2 puta MUP-u, jednom 28. aprila, a drugi put 5. maja, pokušali smo da dobijemo odgovore na sledeća pitanja. Da li je policija počela istragu o tome ko je rušio objekte u Hercegovačkoj ulici i po čijem rešenju, pošto su zbog ovoga, prema saznanjima Insider Neta, policiji podnete najmanje 2 krivične prijave? Kako je moguće da se policija već 3 dana ne oglašava o navodima da je grupa ljudi sa fantomkama na glavama i palicama učestvovala u rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici i maltretirala građane koji su se tu našli? Da li je tačno da su građani iste noći obavestili policiju o ovom događaju, ali da je policija odbila da izađe na teren i proveri dobijene informacije? Da li je i kada urađen uviđaj na mestu rušenja u Hercegovačkoj ulici? Odgovore do danas nismo dobili. U međuvremenu Zaštitnik građana završio je postupak kontrole u vezi postupanja policije u noći rušenja i u ponedeljak saopštio da se radi o organizovanom kršenju prava građana, usklađenom na više nivoa između više državnih i nedržavnih subjekata. Janković je to zaključio na osnovu snimaka noćnih poziva građana koje mu je u postupku kontrole dostavila policija, ali i na osnovu izjava koje su mu dali policajci, policijske starešine i oštećeni građani. U izveštaju se citiraju razgovori građana i policijskih službenika koji su radili te noći na centrali, iz kojih se vidi da je policija imala naređenje da ne reaguje. Tako je jedan čovek u 4 sata ujutro čak 3 puta pozvao broj 192 i prijavio rušenje, ali i to da su čoveka nepoznati ljudi vezali u Hercegovačkoj, ali su ga prebacivali na komunalnu policiju. Poslednji put je tražio stanicu Savski venac. Savski venac? Ne možemo da vas prebacimo. Naređenje od vrha policije je da vam damo komunalnu, što vam je koleginica i dala. Predstavnici nadležnih institucija ponavljaju da ne znaju ko je rušio usred noći u centru Beograda i da to nisu radile ni gradske, ni opštinske, ni republičke službe, ali napominju da se radi o nelegalnim objektima. Siniša Mali za Insider je rekao da ne bi trebalo zaboravljati da su u Hercegovačkoj bili nelegalni objekti, a na konstataciju da nisu svi srušeni objekti nelegalni, gradonačelnik je kratko rekao, svejedno. Ja ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadležni organi i nadležno tužilaštvo time bavi. To je posao za nadležne organe i uveren sam da će ustanoviti istinu. Pa nismo uspjeli da ustanovimo i da nađemo materijalne dokaze za ubistvo Jelene Marjanović, što je mnogo veći zločin
nego rušenje bespravnih objekata. Dakle, tako da se trudimo da rešimo sve te slučajeve. Kao što smo sve slučajeve rešili, ni jedan veliki slučaj nemate da ga policija s uspehom nije rešila. Ovakve izjave predstavnika vlasti da je reč o nelegalnim objektima pokušali smo da proverimo u zvaničnoj dokumentaciji i katastru. Gotovo je nemoguće utvrditi pravo stanje jer postoje potpuno različite informacije, ali činjenice koje su prema našem istraživanju važne za otkrivanje ovakve pozadine rušenja pod maskama su sledeće. Objekti koje su nepoznate osobe rušile u noći između 24. i 25. aprila nalaze se na prostoru budućeg Beograda na vodi i to baš između Geozavoda, Direkcije Beograda na vodi i restorana Sava Nova, prvog objekta koji je otvoren na prostoru Beograda na vodi u Hercegovačkoj ulici. Na tom delu bi trebalo da budu izgrađene stambene zgrade, ali tek u drugoj fazi projekta posle 2019. godine. Prema dostupnoj dokumentaciji, eksproprijacija zemljišta na kome su se nalazili objekti je pravosnažno okončana u februaru i aprilu ove godine, ali nisu okončani sporovi koje vode i korisnici i vlasnici objekata na tom zemljištu i protiv grada i protiv opštine. Iz javnog registra katastra jasno se vidi da su u vezi dve parcele na kojima su sada srušeni objekti pokrenuti brojni postupci. Najviše zabeležbi u katastar uneto je u aprilu 2016. godine, a korisnici i vlasnici objekata pokrenuli su brojne upravne sporove. Eksproprijacija prema kojoj država preuzima zemljište u slučaju Beograda na vodi je drugačija nego u ostalim delovima Srbije. Naime, Skupština je u aprilu 2015. godine usvojila poseban zakon kojim će vlasnici zemljišta obuhvaćenog projektom morati da ustupe državi parcele, hteli to ili ne, a za to će dobiti naknadu po tržišnoj ceni. Veći broj parcela na kojima se nalaze legalni ili nelegalni objekti nalazi se u vlasništvu države. Ovo nije prvi put da se donosi ovakav poseban zakon o eksproprijaciji određenog područja. Isti mehanizam eksproprijacije bio je predviđen i za realizaciju Južnog toka. Iako danas opozicione stranke kritikuju ovakav zakon o Beogradu na vodi, upravo one su učestvovale u donošenju zakona 2009. kojim je prvi put omogućene da se eksproprijacija sprovodi ne samo u korist države, već i za projekte koji su u vlasništvu privatnih firmi. Sama činjenica da je zemljište sada državno i da je predviđeno rušenje svih objekata koji se nalaze na tom prostoru otvorilo je pitanje koji je rok za raščišćavanje terena. Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu Vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta, odnosno da raščišćavanje treba da bude završeno do kraja 2019. godine. Kompanija Beograd na vodi objavila je plan gradnje gde je plavom bojom obeležena druga faza gradnje. Na tim parcelama koje su predviđene za drugu fazu nalaze se i objekti u Hercegovačkoj ulici. Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama. Međutim, u pobrojanim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilot nepokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilot nepokretnosti jer se detalji o tome nalaze u prilogu 5b. Analizom priloga 5b, koji je na sajtu Vlade takođe objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica, gde su bili i srušeni objekti, spada pod zemljište pilot nepokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mesec i po dana. Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata. Opština Savski Venac 2 dana nakon noćnog rušenja u Hercegovačkoj sa urednim rešenjem srušila je objekat Miksalište koji se nalazi odmah pored. Na pitanje Insajdera da li su i objekti koji su srušeni noću bili predviđeni za uklanjanje, iz opštine nam je odgovoreno da postupci za pojedine objekte jesu vođeni, ali da nisu pravnosnažno okončani jer su pod sporom. Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći.
Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem. Niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograd nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran, dakle da kontrolišem njihov rad, a ovo ostalo prepuštam onima čiji je to posao. Imam saznanja da je to izvršeno, niti ko je to izvršavao. Sve to što ste vi čitali na Twitteru i na internetu smo isto i mi čitali. Ne posjedujemo nijednu informaciju o tome kako i na koji način su porušeni ti objekti. Pravo je ministar da se na uskos takve stvari ne pitaju, imate zvanično saopštenje grada Beograda. Ono što je u ovom trenutku suština jeste da gradske službe to nisu radile, ono što je zasigurno niko nije prijavio ništa policiji i ono što je zasigurno niko to nije video još uvek. Da bi se legalno sprovelo rušenje, morao bi da postoji nalog inspekcije, izvršno rešenje za rušenje, kao i da se vlasnicima objekata ostavi vreme da sami sruše objekte. Istovremeno, prema propisima, moguće je rušenje samo od 7 do 22 sata. Za ostalo vreme neophodan je nalog suda. Sve ovo nije postojalo. U ovom slučaju nalog je mogla da izda i opštinska inspekcija, koja tvrdi da to nije uradila jer nije imala ni osnova i da nema informaciju ko je to činio. Osim svedočenja očevidaca, za sada jedini dokaz da su neke osobe rušile bagerima tokom noći je snimak koji je dostavljen i Insider produkciji. Na ovom snimku, koji traje punih 5 sati, vidi se samo jedan ugao koji je kamera za videonadzor uspela da uhvati, ali jasno pokazuje da su bageri rušili. Snimak je nedovoljno jasan zbog lošijeg kvaliteta kamere. Jasno se vidi i više ljudi, ali ne i da li na glavama nose fantomke. Prema saznanjima Insajdera, još okolnih firmi moglo je da snimi ovaj incident, ali snimci nisu dostupni javnosti. Preduzeće Transport Peroni, jedno od onih kojima su nepoznati ljudi u sred noći srušili objekte, saopštilo je da su imali 8 kamera koje su pokrivale celu lokaciju, ali da su im nepoznata lica odnela snimač sa videozapisima sa svih tih kamera. Hercegovačku ulicu mogle su da snime i kamere na Lastinoj stanici, zbog čega smo od tog preduzeća tražili informacije da li je i šta snimljeno. Iz Laste nam je odgovoreno da na njihovoj stanici iz pravca Hercegovačke zaista postoje 2 sigurnosne kamere koje snimaju ulaz na rampu, ali i deo Hercegovačke ulice. One međutim nisu radile jer su prema tvrdnjama iz Laste isključene još 24. februara, s obzirom da se stanica demontira zbog preseljenja. Na ovu temu rukovodstvo Laste dalo je izjavu i policiji. U Savanovi su nam tvrdili da njihove kamere ne snimaju s polja, iako stoje na objektu. Kamere na ovim objektima mogle su da snime prolazak mehanizacije koja je korišćena za noćno rušenje, a neke od njih i samo rušenje. S obzirom na to da je rušenje izvršeno bez ikakvog rešenja u sred noći i nije bilo najavljeno, vlasnici nisu ispraznili objekte, pa je rušenjem objekata uništena i imovina koja se u njima nalazila. Kada 10 dana kasnije počinju saslušanja svedoka u policiji, u Hercegovačkoj se ponovo pojavljuju bageri. Ovoga puta imaju rešenje Sekretarijata za inspekcijske poslove. Bez obzira što još ništa nije utvrđeno i što je i dalje nepoznato ko je rušio i po čijem nalogu, odnosno uz čije odobrenje, naloženo je uklanjanje šuta što vlasnici objekta smatraju uništavanjem dokaza na mestu izvršenja krivičnog dela. Znači, mi ne rušimo, mi čistimo... Vi da čistite čak, to je objekat nečiji objekat, koji je sušen i čiji je predmet krivičnog dela, krivične istrage. Kako to ne razumete, krivične istrage, ja znam da ste pravnik vi. Nisam, rekao sam... Pa onda, vas je Siniša Mali Kostić, koji vrijete dođete da čistite. Pa kao ko izvrši uviđaj? Kažete mu ja ne znam, evo ja kao direktor jedne kompanije od ovih koji idu preduzeća privrednog društva, ja ne znam. Evo policija tu, pa vidite vas obaviti policije. Pa može slobodno da vam kažu, evo možete proveriti da li izvrši uviđaj. Ko izvrši uviđaj? Pa ko izvrši ovo bez prisustva našeg? Pa mi smo podali krivičnu prijavu, mi. Pa niko mi nije pozvao. Kako neko može izvrši uviđaj, niko mi ja sam podao krivičnu prijavu. Ja kažem slobodno se vraćati kome god želite. Ja moram ovo da radim i to je to. A ono što naravno sve posebno zabrinjava jeste da su ovi objekti koji su inače porušeni i predmet krivične istrage, odnosno obrade, ovdje se krivična prijava podneta protiv jedne lica, trenutno se u toj fazi radi. S druge strane, ne samo krivična prijava, podneli smo tužbu i Privrednom sudu u Beogradu, vezano za obezbeđenje dokaza. Međutim, očito da nekoga ništa ovde ne zanima. Verovatno se radi o hitnosti koje je gradonačelnik imao u svojoj nekoj perspektivi. Šta za vas znači u stvari činjenica da ste vi podneli zahtev za obezbeđenje dokaza, a da su... To znači praktično da je sud treba dodati štaka na svoje struke koji bi izašao i procenio naravno nastalu štetu. Međutim,
kažem, očigledno da to neko ne zanima. Mi smo se predstavili to, naravno, i objasnili predstavniku grada, ali on je samo izjavio da on ima naređenje od gradonačelnika Siniše Malog da to sprovede. I to je ono notorna činjenica kako se donose odluke i to stvarno treba da ozbiljno zabrine sve nas ako se ovako bude radilo, jer radi se o jednoj lokaciji, naravno, ali ovde može svakoga građana i u ovom gradu i u Republici Srbiji da sačeka kakva neprijatnost sutra ili već kad tad. Grad je rekao da postoji policijski zapisnik. Da li ste vi kao osobe koje ste podneli krivičnu prijavu dobili taj zapisnik? Prvo, ne postoje nikakva, znači uviđaj nije izvršen. Još uvijek nismo pozvani još od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, odnosno Policijske uprave za grad Beograd, niti od Policijske stanice Savskog Venca. Što se čisti taj šut, kako tvrde ljudi, su to praktično dokazi, tek treba istraga da utvrdi. Dakle, Beograd postupa po nalogu komunalne inspekcije i uklanja šut. Ništa više od toga. Jer se time uklanjaju i dokazi o izvršenju krivičnog dela, kao što tvrde vlasnici. Koje je krivično delo, gospodine? Ko kaže? Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje 2 krivična dela, protivpravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom. Beogradom ili vladaju bande u crnim modelima i sa palicama pred kojima je država potpuno nemoćna ili se državne institucije zbog skraćivanja procedure kriju iza neke organizovane grupe koja ruši grad noću. Umesto da promene zakon i omoguće investitoru realizaciju projekta Beograd na vodi koji je proglašen od nacionalnog značaja. Tvrdnja da područje Hercegovačke nije neophodno Beogradu na vodi sve do kraja 2019. godine nije tačna. Na osnovu zvanične dokumentacije utvrdili smo da je rok za raščišćavanje Hercegovačke jun 2016. godine. Nepoznata grupa ljudi bagerima je srušila objekte u samom centru Beograda u noći između nedelje i ponedeljka, 24. na 25. april. Koliko je ovakav način rušenja objekata kao i sve što se uz to dešavalo, šokiralo javnost, ništa manje iznenađenje nije bila ni tvrdnja predstavnika svih nadležnih institucija da niko od njih ne zna ko je to uradio i da to nije urađeno u ime države, grada ili opštine. Takva tvrdnja opravdano je dovela do postavljanja pitanja da li to znači da su objekte rušili pripadnici neke toliko dobro organizovane grupe koja je uspela da sakrije svaki trag. Najveću sumnju da su nadležne institucije bar prećutno odobrile rušenje izaziva ponašanje policije koja ima obavezu da štiti građane, a koja te noći na osnovu prijava građana nije izašla na lice mesta da ustanovi ko uništava tuđu imovinu. Do danas nije poznato da li je uopšte izvršen uviđaj. Gradske službe došle su na lice mesta posle 10 dana samo da očiste šut sa zemljišta na kome su bili objekti, a na kome će se graditi deo Beograda na vodi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je pre 2 dana izjavio da ne zna ko su ljudi sa fantomkama i da mu nije jasno o čemu se tu radi. Tu je inače reč o bespravnim objektima, pa se pitam, ako je neko iz grada ili neke opštine to radio, zašto nije radio usred bela dana? Rekao je Vučić. Već 2 nedelje nema odgovora na pitanje ko je i zbog čega rušio u sred noći objekte u Hercegovačkoj ulici ispod mosta Gazela. Istovremeno, predstavnici svih nadležnih institucija uporno negiraju da imaju bilo kakve veze sa rušenjem. Uz sve to obavezno naglašavaju da su u pitanju nelegalni objekti. Vlasnici objekata istovremeno tvrde da nisu dobili nikakvo rešenje o rušenju. Taj deo Hercegovačke pripada području na kojem će se graditi deo Beograda na vodi, ali prema dostupnim podacima tek od kraja 2019. godine, što je dodatno unelo zabunu u javnosti jer se tek posle toga postavilo pitanje kome se onda toliko žurilo da na ovakav način sruši objekte. Prema istraživanju insajdera, sve ove tvrdnje nisu potpuno tačne, a o čemu se zapravo radi vidjet ćete u ovoj emisiji. Vidjet ćete i na osnovu koje zvanične dokumentacije smo utvrdili da područje Hercegovačke mora da bude raščišćeno do juna 2016. godine. Sve je počelo u noći između 24. i 25. aprila, kada su bageri ušli u Hercegovačku ulicu. Te noći, između nedelje i ponedeljka, većina građana Srbije je ili spava, Niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograd nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran, dakle da kontrolišem njihov rad, a ovo ostalo prepuštam onima čiji je to posao. Imam saznanja da je to izvršeno, niti ko je to izvršavao. Sve to što ste vi čitali i na Twitteru i na internetu smo isto i mi čitali. Ne posjedujemo nijednu informaciju o tome kako i na koji način su porušeni ti objekti. Pravo je ministar da se na usko takve stvari ne pitaju, imate zvanično saopštenje grada Beograda. Ono što je u ovom trenutku suština jeste da gradske službe to nisu radile, ono što je zasigurno niko nije prijavio ništa policiji i ono što je zasigurno niko to nije video još uvek. Da bi se legalno sprovelo rušenje, morao bi da postoji nalog inspekcije, izvršno rešenje za rušenje, kao i da se vlasnicima objekata ostavi vreme da sami sruše objekte. Istovremeno, prema propisima, moguće je rušenje samo od 7 do 22 sata. Za ostalo vreme neophodan je nalog suda. Sve ovo nije postojalo. U ovom slučaju nalog je mogla da izda i opštinska inspekcija, koja tvrdi da to nije uradila jer nije imala ni osnova i da nema informaciju ko je to činio. Osim svedočenja očevidaca, za sada jedini dokaz da su neke osobe rušile bagerima tokom noći je snimak koji je dostavljen i Insider produkciji. Na ovom snimku, koji traje punih 5 sati, vidi se samo jedan ugao koji je kamera za videonadzor uspela da uhvati, ali jasno pokazuje da su bageri rušili. Snimak je nedovoljno jasan zbog lošijeg kvaliteta kamere. Jasno se vidi i više ljudi, ali ne i da li na glavama nose fantomke. Prema saznanjima insajdera, još okolnih firmi moglo je da snimi ovaj incident, ali snimci nisu dostupni javnosti. Preduzeće Transport Peroni, jedno od onih kojima su nepoznati ljudi u sred noći srušili objekte, saopštilo je da su imali 8 kamera koje su pokrivale celu lokaciju, ali da su im nepoznata lica odnela snimač sa videozapisima sa svih tih kamera. Hercegovačku ulicu mogle su da snime i kamere na Lastinoj stanici, zbog čega smo od tog preduzeća tražili informacije da li je i šta snimljeno. Iz Laste nam je odgovoreno da na njihovoj stanici iz pravca Hercegovačke zaista postoje 2 sigurnosne kamere koje snimaju ulaz na rampu, ali i deo Hercegovačke ulice. One međutim nisu radile jer su prema tvrdnjama iz Laste isključene još 24. februara, s obzirom da se stanica demontira zbog preseljenja. Na ovu temu rukovodstvo Laste dalo je izjavu i policiji. U Savanovi su nam tvrdili da njihove kamere ne snimaju s polja, iako stoje na objektu. Kamere na ovim objektima mogle su da snime prolazak mehanizacije koja je korišćena za noćno rušenje, a neke od njih i samo rušenje. S obzirom na to da je rušenje izvršeno bez ikakvog rešenja u sred noći i nije bilo najavljeno, vlasnici nisu ispraznili objekte, pa je rušenjem objekata uništena i imovina koja se u njima nalazila. Kada 10 dana kasnije počinju saslušanja svedoka u policiji, u Hercegovačkoj se ponovo pojavljuju bageri. Ovoga puta imaju rešenje Sekretarijata za inspekcijske poslove. Bez obzira što još ništa nije utvrđeno i što je i dalje nepoznato ko je rušio i po čijem nalogu, odnosno uz čije odobrenje,
Naloženo je uklanjanje šuta što vlasnici objekta smatraju uništavanjem dokaza na mestu izvršenja krivičnog dela. Znači, mi ne rušimo. Mi čistimo... Vi da čistite čak. To je objekat nečiji objekat. To je srušen. I čiji to je predmet krivičnog dela. Krivične istrage. Kako to ne razumete? Krivične istrage. Ja znam da ste pravnik vi. Nisam. Pa onda. Vas je Siniša Mali Kostović koji vrijete dođete da čistite. Pa kao ko izvrši uviđaj? Kažite mu ja ne znam. Evo ja kao direktor jedne kompanije od ovih koji idu preduzeća privrednog društva, ja ne znam. Evo policija tu. Pa vidite vas obratiti policiji. Pa može slobodno da vam kažu, evo možete proveriti da li izvrši uviđaj. Hvala ili čekala prve rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. U to vreme, sad posle ponoći, u Hercegovačku ulicu u Beogradu ušli su ljudi u crnim odelima i bageri i počeli rušenje privatnih objekata. Jedan od svedoka, ali i žrtava celog događaja, opisao je već sutradan kako su ga praktično uhapsili i držali ljudi sa fantomkama u Savamali. 2 dana kasnije, zbog pritužbi građana, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić tražio je od grada Beograda razjašnjenje. Tada i mediji počinju da prenose izjave svedoka. Došao je crni džip ispred mene, ispred kućice na jedno 2-3 metra, sa uperena svetla. Ja sam sedeo, nisam znao šta da kažem i da nisam znao da pričam. Ostao sam bez daha 5 minuta i bez vazduha. Posle svirke sam pokupio svoju opremu i krenuo ka autu koji je bio parkiran na javnom parkiralištu Sava Nove, čini mi se to Sava Nova u Hercegovačkoj ulici. Tu kad sam doneo opremu, prišla 3 lika sa fantomkama, izvukli mi iz auta, rekli mi da ćutim sve vreme, da sagnem glavu dole i prvo sam pomislio naravno da kradu auto, neka uzma auto, samo da bolje da ćutim. I onda su me odveli iza tog parkirališta, gde je onaj šut, gde je bager neki radio sve vreme. Postrojili su još par ljudi tu i tu smo, ja mislim, stajao sam rašenih ruku i nogu jednog sat vremena. Kako su izgledali oni? Oni su imali fantomke na glavu, crne kape, samo se videle oči i usta, rukavice crne, skroz sve crno. I onda su nas odveli u tu neku šupu pored, mene i tog lika iz obezbeđenja. Tu su nas držali, tu je čovjek neki sedao sa fantomkom i sedao na stolici. I tu su nas držali još 10-15 minuta, na kraju je došlo njih 5-6, rekli nam kao sad možda spustite ruke, telefoni će vam biti ovde, sačekajte 10 minuta da mi svi odemo i onda možete idete kući. Uvatili su me za ruke, pokupili mi telefone, izbacili me iz kućice i rekli mi da bežim što pre. Osim bespravnog rušenja objekata, grupa muškaraca praktično je držala zarobljene i građane koji su očevici celog događaja. Uzela im telefone, terala ih da drže pognute glave i stoje na jednom mestu. To svakako jeste krivično delo na koje je policija morala da reaguje ukoliko radi po zakonu u službi države i građana. U 4:36 zvao sam prvi put policiju. Ženska osoba mi je rekla da oni nisu nadležni, da oni ne mogu da izađu. Oko 7, kada sam nazvao 4. put, rekli su mi da im je naređeno da ne izađu, da akciju sprovodi komunalna policija, građevinska inspekcija i Skupština grada i da se njima obratim. Mi smo 25. u jutarnjim satima otišli u policijsku stanicu Savski venac da prijavimo čitav događaj koji je nastao vandalizmom jednim. Međutim, predstavnik policijske stanice Savski venac nam je izjavio da ne može da uzme izjavu i da je to njemu naređeno. Da je uputio se naravno na gradske institucije i da on je dobio informaciju o pretpostavljanju svog da je to upravo u toku noći radila gradska inspekcija sa komunalnom policijom i u saradnji sa Skupštinom grada. Izjava predstavnika policijske stanice Savski venac, što je naravno i u krivičnu prijavu obuhvaćeno. Oko 4 sata probudio me poziv radnika obezbeđenja obližnje fabrike Iskra. Kod porušene kafane zatekla sam komunalne policajce koji su me pitali da li znam ko je rušio moj restoran. Pozvala sam policiju, ali je policija odbila da izađe na teren. Ministar policije Nebojša Stefanović prvi put se zvanično o ovom slučaju oglasio 6 dana nakon rušenja, najavljujući da će po zahtevu tužilaštva policija početi da istražuje. Policija je dobila zahtev tužilaštva, postupam u skladu sa zahtevima tužioca za prikupljanje svih obaveštenja. Objekata na tom zemljištu i protiv grada i protiv opštine. Iz javnog registra katastra jasno se vidi da su u vezi 2 parcele na kojima su sada srušeni objekti pokrenuti brojni postupci. Najviše zabeležbi u katastar uneto je u aprilu 2016. godine, a korisnici i vlasnici objekata pokrenuli su brojne upravne sporove.
Eksproprijacija prema kojoj država preuzima zemljište u slučaju Beograda na vodi je drugačija nego u ostalim delovima Srbije. Naime, Skupština je u aprilu 2015. godine usvojila poseban zakon kojim će vlasnici zemljišta obuhvaćenog projektom morati da ustupe državi parcele, hteli to ili ne, a za to će dobiti naknadu po tržišnoj ceni. Veći broj parcela na kojima se nalaze legalni ili nelegalni objekti nalazi se u vlasništvu države. Ovo nije prvi put da se donosi ovakav poseban zakon o eksproprijaciji određenog područja. Isti mehanizam eksproprijacije bio je predviđen i za realizaciju Južnog toka. Iako danas opozicione stranke kritikuju ovakav zakon o Beogradu na vodi, upravo one su učestvovale u donošenju zakona 2009. kojim je prvi put omogućene da se eksproprijacija sprovodi ne samo u korist države, već i za projekte koji su u vlasništvu privatnih firmi. Sama činjenica da je zemljište sada državno i da je predviđeno rušenje svih objekata koji se nalaze na tom prostoru otvorilo je pitanje koji je rok za raščišćavanje terena. Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu Vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta, odnosno da raščišćavanje treba da bude završeno do kraja 2019. godine. Kompanija Beograd na vodi objavila je plan gradnje gde je plavom bojom obeležena druga faza gradnje. Na tim parcelama koje su predviđene za drugu fazu nalaze se i objekti u Hercegovačkoj ulici. Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama. Međutim, u pobrojanim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilot nepokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilot nepokretnosti jer se detalji o tome nalaze u prilogu 5b. Analizom priloga 5b, koji je na sajtu Vlade takođe objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica, gde su bili i srušeni objekti, spada pod zemljište pilotne pokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mesec i po dana. Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata. Opština Savski Venac 2 dana nakon noćnog rušenja u Hercegovačkoj sa urednim rešenjem srušila je objekat Miksalište koji se nalazi odmah pored. Na pitanje Insajdera da li su i objekti koji su srušeni noću bili predviđeni za uklanjanje, iz opštine nam je odgovoreno da postupci za pojedine objekte jesu vođeni, ali da nisu pravnosnažno okončani jer su pod sporom. Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem. Koje su potrebno vezano za ovaj slučaj i svakako da će taj slučaj biti istražen. Tužilaštvo je međutim tek 10 dana nakon rušenja saopštilo da je od policije tražilo prikupljanje potrebnih obaveštenja o slučaju noćnog rušenja u Savamali, a saslušanja vlasnika objekata očevidaca tog vandalskog čina počela su dan kasnije. Dopisom koji smo uputili 2 puta MUP-u, jednom 28. aprila, drugi put 5. maja, pokušali smo da dobijemo odgovore na sledeće pitanja. Da li je policija počela istragu o tome ko je rušio objekte u Hercegovačkoj ulici i po čijem rešenju, pošto su zbog ovoga, prema saznanjima Insajder.neta, policiji podnete najmanje 2 krivične prijave? Kako je moguće da se policija već 3 dana ne oglašava o navodima da je grupa ljudi sa fantomkama na glavama i palicama učestvovala u rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici i maltretirala građane koji su se tu našli? Da li je tačno da su građani iste noći obavestili policiju o ovom događaju, ali da je policija odbila da izađe na teren i proveri dobijene informacije? Da li je i kada urađen uviđaj na mestu rušenja u Hercegovačkoj ulici? Odgovore do danas nismo dobili. U međuvremenu Zaštitnik građana završio je postupak kontrole u vezi postupanja policije u noći rušenja i u ponedeljak saopštio da se radi o organizovanom kršenju prava građana, usklađenom na više nivoa između više državnih i nedržavnih subjekata.
Janković je to zaključio na osnovu snimaka noćnih poziva građana koje mu je u postupku kontrole dostavila policija, ali i na osnovu izjava koje su mu dali policajci, policijske starešine i oštećeni građani. U izveštaju se citiraju razgovori građana i policijskih službenika koji su radili te noći na centrali, iz kojih se vidi da je policija imala naređenje da ne reaguje. Tako je jedan čovek u 4 sata ujutro čak 3 puta pozvao broj 192 i prijavio rušenje, ali i to da su čoveka nepoznati ljudi vezali u Hercegovačkoj, ali su ga prebacivali na komunalnu policiju. Poslednji put je tražio stanicu Savski venac. Savski venac? Ne možemo da vas prebacimo. Naređenje od vrha policije je da vam damo komunalnu, što vam je koleginica i dala. Predstavnici nadležnih institucija ponavljaju da ne znaju ko je rušio usred noći u centru Beograda i da to nisu radile ni gradske, ni opštinske, ni republičke službe, ali napominju da se radi o nelegalnim objektima. Siniša Mali za Insajder je rekao da ne bi trebalo zaboravljati da su u Hercegovačkoj bili nelegalni objekti, a na konstataciju da nisu svi srušeni objekti nelegalni, gradonačelnik je kratko rekao, svejedno. Ja ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadležni organi i nadležno tužilaštvo time bavi. To je posao za nadležne organe i uveren sam da će ustanoviti istinu. Pa nismo uspjeli da ustanovimo i da nađemo materijalne dokaze za ubistvo Jelene Marjanović, što je mnogo veći zločin nego rušenje bespravnih objekata. Dakle, tako da se trudimo da rešimo sve te slučajeve. Kao što smo sve slučajeve rešili, ni jedan veliki slučaj nemate da ga policija s uspehom nije rešila. Ovakve izjave predstavnika vlasti da je reč o nelegalnim objektima pokušali smo da proverimo u zvaničnoj dokumentaciji i katastru. Gotovo je nemoguće utvrditi pravo stanje jer postoje potpuno različite informacije, ali činjenice koje su prema našem istraživanju važne za otkrivanje ovakve pozadine rušenja pod maskama su sledeće. Objekti koje su nepoznate osobe rušile u noći između 24. i 25. aprila nalaze se na prostoru budućeg Beograda na vodi i to baš između Geozavoda, Direkcije Beograda na vodi i restorana Sava Nova, prvog objekta koji je otvoren na prostoru Beograda na vodi u Hercegovačkoj ulici. Na tom delu bi trebalo da budu izgrađene stambene zgrade, ali tek u drugoj fazi projekta posle 2019. godine. Prema dostupnoj dokumentaciji, eksproprijacija zemljišta na kome su se nalazili objekti je pravosnažno okončana u februaru i aprilu ove godine, ali nisu okončani sporovi koje vode i korisnici i vlasnici